imwe kwa imwe niguo atutaririe uge wa aikari a mwena ucio. Nigatho mwena wa studio na haha ndene gatagati ka mucii wa Naikuru toguo wantareria na aikari ne mathiete na mbere na kurumanira na ria marathie na mbere bunge-ini ya bururi ere ndakorwo ngithie mikawa-ini inyuthi-ini undu umwe na mathoko-ini na kuri na TV cigikiritwo imwe cire Inoro TV magithie na mbere na kurumanira na maria maragithie na mbere bunge-ini ya bururi no ndimwe kwa imwe reke tukorwo tukiaraniria na amwe a aikari ya Naikuru. Labda utueleze tu kwa kifupi ni kulingana na mahali tumefikia hadi sasa kabla bunge iende kwenye break kidogo, umeona mswada wenyewe wa kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua ukiendeshwa vipi, na labda maoni ya wabunge ambao wameweza kuzungumza umeonaje kama mkazi wa Nakuru? Mimi kama mkazi wa hapa Nakuru naona ile mswada inaendeshwa kwa kumuondoa deputy president haifai. Manake sisi wote ni Wakenya, inastahili bila aliomba msamaha asikizwe, na ni kama nikutolewa watoke wote. Lakini kwenye ule mswada tumeona kwamba baadhi ya yale masuala ambayo anakisiwa kufanya ni kati yake ni ufisadi, kutumia ofisi vibaya. Labda haya ni mambo ambayo tu yanaweza tu akasamehewa na rais, ama ni mambo ambayo pia yanafaa kuchukuliwa hatua? Kwa maoni yangu, kulingana vile wanasema ufisadi amefanya, ufisadi umefanywa na kila mtu Kenya hii, sio makamu wa rais peke yake. Muwezi chukua mambo ya watu wengine muekelee kwa mtu moja, manake Kenya mzima kuna wafisadi. Na ukiangalia wafisadi wote hakuna mwenye amechukuliwa hatua. Badala yake wanataka kuchukuliwa makamu wa rais. Sisi kitu tunataka, jambo langu la mwisho, sisi in Kenya tunataka amani. Kama ni mambo ya ufisadi, kila mtu amefanya ufisadi, sio makamu wa rais peke yake. Wacha tuzungumze na mwingine wakazi wa Nakuru tusikie, umefuatilia vile bunge limekuwa likiendeshwa tangu majira ya asubuhi, na maoni yako ni vipi kulingana na vile umeona wabunge wakiwasilisha hoja zao? Maoni yangu naona hivi, watu ni mandugu na brata. Ningeona tu hata vile hiyo kazi yako aliomba msamaha, wangemsamea. Kwa sababu sisi wote tutakuwa huko milima huko, waliona Gachagua ndio akapatia Ruto. Wangepatia bila Gachagua. Sasa ningeona tu wamsamee, wamalize hii term ndio angalie term nyingine. Lakini huu msamaha ambao unasema asamehewe, na kuna zile charges ama yale mashtaka 11 ambaye anakumbana nayo, huoni kwamba haya ni mashtaka ambayo huenda yakawa mazito ikiwa wabunge wataweza kutoa ushahidi ambao unafaa na ambayo yanaweza kumpeleka hadi kotini ama kumfanya abanduliwe? Kitu yenye ungefanya, makosa ni makosa, wako na makosa. Huyo Gachagua kama ako na makosa, wamsamee. Msamaha ni kitu ya maana. Wacha tusikie kutoka kwa mkaazi mwingine hapa jijini Nakuru. Umelitazama bunge likiendesha shughuli hii leo na umeona vipi? Mimi naitwa Magoma. Leo nimeangalia sana kuanzia asubuhi hii mambo ya Gachagua wa Deputy President of the Republic of Kenya. Ukuli vile aliongea jana, na hii vile tumeona bunge inaendelea, bunge limesukumwa, na vile linasukumwa lazima lifanye jambo. Ingawaje makosa ya Gachagua sio... Nani huyo anasukuma bunge? Ni rais. Hapa ni rais tu. Rais ndiye anasukuma, lazima mfanye hivi. Sababu mambo ya Gachagua kwa ni political. Mambo ya Gachagua tuwezi sema ni makosa yake, ni political. Na vile Gachagua aliangalia ni political, na imefika bunge. Vile imefuka bunge saizi, na bunge wako in express authority ya kusema nini aondolewe. Lakini vile Gachagua aliongea juzi, unajua hata Gachagua ni binadamu. Alisema kama ikiwa nimekosa, unajua kusema eti amekosa, ameipa au namna gani? Kama amekosea rais, amfanye nini rais amsamee? Hiyo si kama wa Kenya, tunataka at least hata rais na asukume tu chini, Gachagua asamehewe tu, sababu makosa yao ni ya kisiasa. Sio nini?
sio hivi ni kusema kwamba yale mashtaka 11 sio mashtaka, ni kulimbikiziwa tu. Hiyo makosa ya 11 ya Gachagua ile ni kuwekelewa kabisa. And for sure huwezi funga yeye. Hata kama akitoka kuenda kupelekwa kotini, hakuna makosa hata moja itamfunga. Hii ni kumtoa tu kisiasa tu, aende nyumbani apumzike kidogo. Apumzike tu kidogo tena arudi, lakini ile makosa iwezi kumfunga. Tumeweza kuona viongozi katika bunge wakisema kwamba hii leo ndio siku yake ya mwisho kuwa naibu rais, kuwa watakuwa wakimbandua majira ya usiku wakati vikao hivi vitakuwa vinaendelea kukamilika. Akibanduliwa, msimamo wako utabadilika? Mimi akibanduliwa, msimamo wangu ni ule tu. Atakuwa amebanduliwa tu kisiasa, lakini msimamo wangu ni ile tu. Mingi zaidi sio ya kumpeleka nyumbani, ya kumsamea. Nam ogwo niguo uge oshikano cio niguo uge wa aikaria mucii wa Naikuru magithie na mbere na kurumanira na ndereti no ya gukorwo munini wa mutongoria wa bururi akihagurwo na kuhundurira mwaro mwena wa studio kuma guko gatagati ka mucii wa Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Ni gatho muno mundu ugwitwo Robert Maina kuma county-ini iyo ya Naikuru. Na riu ihinda-ini riri ndenda tuthie kuria bunge-ini ya bururi kuria ndikaitwa mohoro wa Ndia wa Murithi na Waweru wa Nyambura mambite hema niguo tukorwo tukinyitanira na Wandia gikorwo ni uranjigwa hihi no nyende ututaririe maundu maikaire mweno uria maundu maikaire mweno ucio wa bunge makiria muno kuma o riria kwambiriirie mathaini ma kiroko. Wandia Wambui wa macaria kuma o kiroko miarabo yo muthi ni ngeithi nyingi na otogwo wagitaririe ni ati kuma o mathaa ma kiroko riria mutaratara uyu mugima wa bunge ukiambiriirie tukoretwo guku tukithingatia imwe kwa imwe niguo kuthikiriria kana kutwarithia na maundu maria makoretwo makiumiria na thikaro cia bunge 10 nginya gukinyira makoro makithie breaking kuthiraji abugata abunge 10 mbere riria ndereti ino ikiambirie gutemanio ni mubunge wa Kimbwezi ya Ithwiro Mutuse mwingi Mutuse koro agitemania maundu maria kana thitango iria maragikorwo makithitangira munini wa president Rigathi Gachagua ciothe 11 na agikorwo akiuga ni ati ena wira muiganu wa maundu maria munini wa president arakithitangiro na kwoguo magikorwo makithaka video cia maundu maundu maria gugikindia ati rauga nima na agikorwo agikiuga nginya gatagati-ini ka ndereti iria arakiri nayo muthenya wa ira na anandikia moboro maundu maria aragikorirwo akigweta no makigwetirwo thiini wa video icio na kwoguo abunge 10 aria magikiuma na ndereti ino session ya kiroko kana mutaratara wa kiroko gatagati-ini kao no kenda tu maragikioneka no umwe tu aragikioneka akinyita baru kwaga kubagoro kwa munini wa president Rigathi Gachagua ule ni mbunge wa Kitui Makalimulu na kwoguo Wambui gatagati-ini ka nitugukionete drama baria na baria thiini wa bunge o mbunge akirugama gutetera kana kwiyuga kiria kingituma mundu gwetwo munini wa president Rigathi Gachagua agikorwo akibaguro o mbunge akithi kurugama niguo ukoragwo na aria mararugama na gukiuga uguo uciarauga tiguo kana gutiagiriire ni tuonire ndereti bio gatagati-ini ka mbunge TJ Kajwang na mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mucomba akiuga Gathoni wa Mucomba kienda gutaririo kana mbunge TJ Kajwang ataririe kiria kingituma augi ati ni mwiciririe wa munini wa president gukoro atekwenda kana akienda maundu akigweta maundu mamwe maria matararingana na watho na Wambui wa macaria tutegugiikara muno ndikire wiki ine wa bunge twina muruna wakwa Waweru wa Nyambura na ni wega tu Waweru wa Nyambura tugikorwo tugitariria eroreri itu maria magikoretwo makithina mbere kuma rucini nginya ibinda-ini riri magikorwo makithira njina niguo magikorwo magicokerera mathaini ma thaa 8:30 ndiwe kana no wire mwiroreri witu kumagia na bau tukithie na mbere maundu maikarite atia thiini wa bunge tene witu ni tukoigaga ati tariki 8 mweri wa 10 mwaka wa 2024 twari muoyo riria
rungu rwa gatiba ya mwaka wa 2010 abunge marutithirie hinya wira wao wa kuhagura munini wa president. No uririkane riri ni rita ria keri mutaratara uyu uragerio guku bururi-ini. Rita ria mbere munini wa president ahagurirwo ni hindi ya munini wa president wetagwo Josephat Karanja. Mutaratara uria hindi iyo watongoririo ni andu eri, uria wari mubunge wa Embakasi David Mwenje na uria wari mubunge wa Limuru Simon Kuria wa Kanyingi. No kihotana na ndagitari Josephat Karanja akiinukio muthenya wa umuthi Ecomas Mutuse ekuingira ithabu-ini ria andu aria riu mageretie kung'ethanira na njogu uteti-ini akigeria mutaratara wa kuhagura munini wa president Geoffrey Rigathi wa Gachagua. Muthenya wa ira Gachagua ni arekirire mukonde ati ni egukorwo agikinyia muthenya wa umuthi cikaro-ini cia bunge gukorwo agitemania mwena wake wa cira uyu. No maundu meri ni mahanika rucini rwa umuthi. Wa mbere Ecomas Mutuse ni athathaura maundu maria atemanirie Rigathi, thitango na uira. No akeri munini wa muhiuria wa mucarica mwena-ini wa Millie Odhiambo ni arikia kurekereria riboti ya maoni ma muingi maria monganirio muthenya wa Jumaa na muthenya wa Aramithi na muthenya wa Jumaa, na moimirira maria matemanio guku maroiga ati gicunji kia 61 kia Akenya kiroigire ati kirenda munini wa president ainuke, na kio gicunji kia 39 nikio kiroigire kirenda aikare wabici-ini. Gicunji kia 1% kiroiga ati maundu maria mothe marathie na mbere bunge-ini muthenya wa umuthi ti mabata na magiriire guteanirio. Hindi-ini gaka toguo wandi atariria abunge ni mamba guikiria mauga ati merwo megucoka thaa 8:30 na uguo ni gukorwo iri marathon tondu ugikinya thaa 11 munini wa president egukorwo akiingira guku. Muthenya wa ira maabitha ake muno a urangiri ni marokire bunge-ini kindu kiria gitagwo reke ni haria mutongori maabitha aria marangagira mutongoria mambaga kurora kuria agathie mbere ya thabari yake. Noguo munini wa president maundu mothe ni mahariirio kurora uria mutaratara mugima ugukorwo agikinyia guku. Kiria atari araumbura ni kana niwe ugwitetera kana ekureka batuni ya mawakiri make iria ratongorio ni Vauru Muite ikorwo ikimutemaniria macokio ma thitango iria arehirwo guku. No tukuona mutaratara ucio wothe uria ukumwira mahinda macio makinya. Na tondu twahota kwirwo tumirira-ini, reke turirikanie mwiroreri atiriri umuthi bunge-ini ya bururi kuhana tari muthenya wa uhagurani, tondu kiria kirathie na mbere guku bunge-ini ya bururi no takio kirathie na mbere bunge-ini ya Senate. Tondu muthenya wa umuthi speaker wa bunge ya Senate Emerson Kingi netia giikaro kia mwanya gia guthurima na kurora mutaratara wa uhagurani uria watabanirio ni bunge ya Kirisho ya kuinukia governor ndagitari Eric Mutai. Uguo ni kuga ati miaraho yo muthi ni tukumenya cira wa Mutai ugutuithanio atia, kana bunge ya Senate igutua kumucirithia iri giikaro kimwe kana igutuma mubango mugima uri kuri kamiti ya andu 11. No wa muthingi uria wimira muthenya wa muthi makiria ndereti-ini ya rucini ni ati hari thitango 11 munini wa president egukorwo bunge egukorwo igikiria kura o thitango. Noguo ni kuga ati hari thitango ici 11 ona angikorwo mutheru thitango-ini 10 imwe anyitikane na mahitia iyo niyo ikumuinukia na mutaratara uyu noguo ugathie na mbere nginya bunge-ini ya Senate. No uririkane uyu ni mutaratara woteti ni uingi wa namba, uguo andu aria megukorwo na namba nyingi niyo mekuhotana. Ona Senate no taguo, no gwakinya ni na haria mbere aikorwo ni agatua itua ria guthie bunge-ini kou ni maundu mangi tofauti tugakorwo tukirora muthingi wa watho. Wawero ni ngatho muno ni undu wa gutariria uguo wagitariria ndiui kana gukiri undu ungi tungikiongerera wa gutariria mwiroreri witu, na tondu ndirero mathaa maitu ni mathiete muno. Kiria tungira mwiroreri wa Inoro ni ati tukuthie na mbere na gukumuretera umemereki uyu imwe kwa imwe o nginya riria mutaratara uyu wothe uririkiriria. Koguo kwa ibinda-ini riri twetereire bunge macokererie thiini wa cikaro thutha wa ihumuka na magicoka gucokereria cieringa thaa 11 munini wa president ni egukorwo agikinya thiini wa bunge. No toguo twagikiuga nginyagia riu ni araugite ira ni wekwirete, no tutikire turamenya kana ni wekurete kana ni ekurete batoni yake niguo gutemania wira kana kwitheria kana gwitariria. Ibinda-ini riri tucokie Mwaro studio kuri Wambui wa Macharia tuthie na mbere na mohoro.
mbere ya ndimurekereirie muri na mundu ugwitwo Waweru muthenya wa ira ni turonire munini wa president akirekereria ndumiriri ya o hakuhi itha na ndagika 30 na no nyende ututaririe hihi kwaya gukorwo ndumiriri yake ni irakorirwo igicenjia riera kana mundu wa bunge muthenya wa umuthi. Reke njuge Wambui wa Macharia thutha wa ndumiriri ya munini wa president muthenya wa ira kiuria kiu woria Wambui aroria kana ringi ndumiriri ino ni iracenjia riera ria muthenya wa umuthi. Kuringana na ni Wambui mawoni makwa ni ati maundu gwiciria maundu maria arakorirwo agitemania muthenya wa ira nimo maya maratemania muthenya wa umuthi o tiga ni uria riu muthenya wa umuthi mundu ta mubunge Mwingi Mutuse aragikorwa akiuga ugu araririe kana gutiragireiro kana ndarabatarite ni gukorwa akithie kuri andu a mohoro kwaria no Waweru ni urona ta we undu cenjetio muthi. In fact wakinya ni matua ni maracagura kumuinukia ni maracagura kumuhonokia ndigwiciria ndumiriri yo ni iracenjirie matua macio kiria erekire ri ni kurumarumia irarumarumirie matua maria andu marari namo wathikiriria mutindiki wa mutaratara uyu Ecomas Mutuse aroiga bunge ni iranyararithirio muthenya wa ira uria ucokire kunyita mbaru mutaratara uyu no acokire oiga atiriri nima ni turanyararithirio wathikiriria Otiende Omolo onake no aroiga bunge ni iranyararithirio uguo kiria ndumiriri ya munini wa president irekire ni kurumarumia irarumarumirie cira na matua maria andu marari namo na hau kabere no uririkane hau Otiende Omolo ri ni ongerera kaundu kangi tondu munini wa president ndumiriri-ini yake ni aroigire atiriri ati mutaratara wa ungania wa mawoni ma muingi ni uronirie ati ni uronanirie akenya matirenda undu uyu thie na mbere marenda maundu mangi no Otiende Omolo iga atiriri gutikumakania kiria akenya marenda kahinda-ini gaka tondu ona mangienda atongoria othe mainuke matingeinuka kahinda-ini gaka tondu gutire na IEBC ya kuhariria githurano na etikaniria na akenya atiriri hena bata wa gutigirira ati thutha wa mutaratara uyu ni twahanyukia mubango wa kugathika IEBC niguo akenya mangibatara kugathika utongoria mweru ri ukorwo na njira ya gukinyanirio ndu na njira ya gukinyaniria na ugo watarire Waweru nita kuga ati ndumiriri yeira itina cenjia murugamo wothe na kwoguo ona speaker wa bunge ni ekugite kwoguo ona mundu angienda gutuo kana gucenjia itua riake ibinda-ini riri ndari na mathaa ma gucenjia itua we uria wa sainire ugikira kirore kiuga nie ni ndanyita gutire gucenjia haria mundu agacenjeria ri no haria ha guikia kura hau ni ho agacenjeria no haha taru ungiririkana ri ni twerwo ni speaker ati mubunge wa Tetu Jeffrey Wandeto ni arandikite irua ria kuga ati ni arenda kirore giake kieherio no speaker oiga atiriri kuringana na mutaratara wa motion ya mwanya tere rehetwo kainda-ini gaka kirore giaku wagikira haria gitige ungeheria o haria ha guikia kura ya gutuithania horo uyu ndika no tutirihe mbere ya tutirihite ri tutaririe muthikiriria na mwiroreri uria kuhana guku nja ni tondu ugitiri ni ugacirithitio na njira nene maabitha a borithi a mbuto itiganite marigiceirie bunge gutigirira ati gutiri undu ungihanika uthararie maundu guku na ngiuka ri ndagerera thingira-ini wa iregi na ndona ugitirio na wathingira wa iregi no wambatiritio ikiro maabitha aingi mena matharaita maikiro cia iguru na ngari cia gikiro kia iguru cia kung'ethanira na undu o wothe ungiumira muthenya wa muthi ciambikitwo kundu guo na ni ukuririkana Waweru itemi rimwe ria gutuma ugitiri ukorwo gacirithitio na njira nene ni tondu ni tuonire bindi ya ndereti ya watho wa kigena maundu maria makorirwo makiumiria ndereti oteno ni yathiaga na mbere thiini wa cikaro cia bunge no kiria tuonire ni arurungani makiuma kuma miene itiganite magiuka na makiingira bunge na mutaratara ucio wothe ugituika wa kutharario gwiciria riu nyundu wa ibinda riu thirikari itingienda gukorwo no undu ungi kana kiundu kingi kingiuka kuthararia mutaratara wa muthenya wa umuthi na nikio maobitha ma borithi miena yothe njira ciothe cia kuingira bunge gutire mundu ungiingira bunge ibinda-ini riri atari no ndu aroka gwika wa mwanya. Wambui wa Macharia tucokie mwako kuri we utangikorwo na kiuria kingi. Ngatho muno Wandia muri na mundu ugwitwo Waweru wa Nyambura mwena ucio muri mwena ucio wa bunge na no tuguthie na mbere na gwethana na